Dengan ditama, di tanak, di Espiritu Terpitua. Amin. Gracia di Tuhan Yesus Kristus datoko, kami keginaban di kinaingan, kami kepisahan di Espiritu Terpitua, memang na Yesus sabi-api. Amyampai sunduvan. Tapi na yung ngabi, pamalamay toko na kalamansan, tadang minggu kataho na timpu Paska. Mika toko bago na diti, kalamansan na tadang minggu diti na misa, kasimbahan, mitihambus te ka live streaming diti. Miyampay na katumbazan di po yung ganop. Makano vito na toko tiya katumbazan toko iti diti. Tiya pisan na toko da sunong imada misa sunod toko da bayan diti. Na dumbangan di Tuhan. Miyampay na pagkianon na toko sa sandi na disido. Tapi na ngabi ka no mga kun dodo sa ngabi na toko. Kapapataundan ni datang ko sandi na mamlamay di katabatan daham lati tabi tua. Mga kunzo dari kiningan tabakas, dari Diyos ito pinay ngabi, doon midoso so kozo, id pamusaban ngabi ko, amid bos ngabi ko, id nunoy na imaan ko, amid nunoy aw ko nangansan na mimang. Mazanasa ko, tagazo kozo, itinapogi na makinsan zo di Mary, yabitua pentihambus sa hangay, sabi abidita sabam sang tingavi, Diyosu tapinay ngavi, nos mambayang mentok dugo, dari Tuhan kiningan datoko. Kikasianan na datoko, ikiningan tabakas, mamahiyong dadaw sa ngavi datoko, magawit datoko rekapasizan selajul. Amen. Tuhan kosianay no? Tuhan kosianayno. Kristus kosianayno. Kristus kosianayno. Tuhan kosianayno. Tuhan kosianayno. Kabantugan na di kinaingan ni dita kabaskozo, pibabasan na di tuhun ngavi tangabasi kagiginobo na di tana, mangazo zikoy diyaw, manangkuaw gigina zikoy diyaw, zumamba zikoy diyaw, mambantog zikoy diyaw, manak zikoy diyaw na panang katahudan ngavi, montok kebentugan no tagaza. Tuhan kinaingan laja pen surga, oi kinaingan temata bakas. Tuhan Yesus Kristus, tanak nanak tentoy soon, Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak ditama. Mangidu ko di daw ngabi di pamagunan, kosyanay da di dagay. Mangidu ko di daw ngabi di pamagunan, toy mo o sambayang sa. Pinaikaw ko da di abananan di tama, kosyanay da di dagay. Tu iziziyaw na iso tabitua, iziziyaw na Tuhan, iziziyaw na takabaskoza, Jesus Kristus, miyampay di Espiritu tabitua, di kabantugan di kinaingan ni tama. Amen. Kanong sumambayang. Tuhun nga bino, umunsiko na da so hihinaid o kinaingan, id kapanuan minuhok na imbaguvan na sunduvan, may da umandos na bahay na, id kabantugan na katanduhi, da kinadadizan na gaya na tanak gumpizan, pangandan sa kinada, id kansanan tahansan, da di kapag kanasan di tadaw da katungagan. Kapangandasan di tadaw da katungagan. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanak no, imamama siya mamalintam yang padiyaw, di kapisan di Espiritu tabitua, iso kiningan, montok sa hihinay, ay sa kupuson. Amen. Pembahasan mantad dakoy man ngawi di apostol. Untuk ditadaw Pentekos meningkakat ipita miampai di apoda misa aminabos da di tinimungan tuhun tagemo it oho tapuad. Oy tuhun kau ngawi da Israel. Pakinangaw kau no
do nunu iti pobosonku. I Jesus ituhun Nazaret nopo nga songohun kahansanan ko zo do kinoingan. I pinatag do Diyosu maza di koy mazan. Tanda ngawi ikinalaja do kinoingan maza disido di ontok kakal po disido do miampai Diyosu miaga dinoihan Diyosu. Tuhun nopo diti ipinatak duit kuasa Diyosu miampai do tudu tinomot do noihan no hait do kinoingan. Nga nanu Diyosu pinapapak do tuhun ngawi do it habus di undang-undang. Pinatay Diyosu isido nga tinungak do kinoingan isido doit keposison. Pinapagabas disido mantad dilinuah do kondasan ngawi do kapatason. Tuaw ianu montok disido do tanon it kuasa di tu kadinobos i David kokomoy disido. No kitoh ku ituhan do it dumbangan ku tomoy mo. Tumiampay disido do it hongon vananku ay so ikanu do magusok dogo. Dadi non sikaw o ginawa ko huminat o diha ko miampay do kandasan. Tinanku ponogi nga mundong iit kahansanan do aw no i zadan ikaduduwa ko do it kapatazon. Aw nunogi pakawasaon isong hunto bituah no do mamiyamon do kabuntungan. Pinointahang no ilahan do keposizon do it dogo. Suangan zo ideaw do kandasan maza do kotindapan no. Oy to pinay ngawi. Ay so isonguhun kano mogahim do itaki aki David sondi nopo nga napatay nohobong. Kahabangan disido kakal po miampay do toko. Nga tu profeta isido nakoyho do tuminaw ikinoingan do disido do tao do mamadadi do iso disinakagon ngawi daw do sumovohi disido do iti kon laja nunu inokito no haid disido do peguhu ido nantakan minobos nga kokomoy dikatungagan di Kristus. Isido no isunguhun iaw zinadan doet kapatazon. Omitinan disido nga aw no kopyuman do kabuntungan. Tinungak do kinoingan itituhun i Jesus doet kaposizon. Sabi sikoy do sasi ngawi dina. Dabay no do natungak no di doet kawas ngawi do ihongon vanan do kinoingan o pinapoin sabat. Natoy mo no disido mantat ditama espiritu tebituah i pinadandi. Nunu i okito ongaw no Diyosu nga i kepotunguan do espiritu dino. Ibos di Tuhan katahuadan doit kiningan. Tudukay zikoy oy Tuhan dilahan do kaposizon. Kay zikoy oy Tuhan dilahan do kaposizon. Tomposizo zo oy kiningan. Makimohik zo diaw. Mobos zo doy di Tuhan iziaw no ikinoingan ko. Oy Tuhan iziaw no ibagi ku sasaban ko. Iziaw sondi no ibava ko. Tudukay zikoy oy Tuhan dilahan do kaposizon. Ozon ku ituhan imanak dogo do kapanon tudukan. Iontok pododongo sodop nga papatunod do ginawa ko. Patimponon ku ituhan do piki kito ko tumay mo. Tu isidoh nopo nga ihongon vanan ko. Mingkakat zo may do apantod. Tudukay zikoy oy Tuhan dilahan do kaposizon. Amingkano do umon sikaw o ginawa ko. Ondos o kaduduwa ko. Tinan ko po nga mundong may
kaumo higan. Tuaw no izadan iko duduwaku do poy ngamong di nangapatay. Aw no nogi bohogoson iko ginavan no do koyho do kabuntungan. Tudukay zikoy oy Tuhan dilahan do kaposizon. Tudukan zo ideaw dilahan do kaposizon. Ikapunuan do kandasan do idumbangan no. It avananan no o kasanangan sa lajol. Tudukay zikoy oy Tuhan dilahan do kaposizon. Pembahasan mantat suat kaysa di Sangti Pita. Nung monoy mo kau nopo sa bagi datama Diyosu, disongohun aiso pohuhuson, o mambisala dapat titikit tuhun tumanut do nunu inoy mandaw, nga mositi do okon no ko mialang-alang po, okoy nga ngato Diyosu, do so hinait no po Diyosu, do poingizon itsodu, mantad izonon Diyosu. Ondomon no, do inopo tobus inabalazan do papagabas Diyosu, mantad di kalalahano pamamasi, ay so guno di kumohoyngan nga Diyosu, ino ko tungkus doit Diyosu, nga okon ko nabalazan doit nununo imiho do obuntung. Okon nagi ko itpiok toy amas, nga idiza tapagon hogo, di iso tanak kambing biri-biri. Ay so longot toy gima, ino nopo nga Kristus. Sundung ima do noihan do mamantat padipaguhu ido na vangun o pamagunan. Pinointahang do iti timpo no do toko iko himpupuson do save vitimpo do montok no Diyosu. Maza no disido do bay no po no di nga kikatumbazan ko it kinaingan. Minanungak disido mantat din ang apatay o minanak di sido do kabuntugan do sabab no kozo dino. Moy do kivano di do katumbazan kahansanan Diyosu do it kinoingan. Ibos di Tuhan katuhuadan do it kinoingan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oy Tuhan Jesus, puntahango no doit dagay iabal tavasi. Posindabo no o ginavoza do maso ko mabos doit dagay. Haleluya. 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 I Tuhan, miyampai Diyosu. Miampai sunduvano. Pembahasan mantadi abal tabasi tabitua sinuat dilo. Kabuntugan do dia oy Tuhan. Duvo di makiki iya ngawi di Jesus, dari tindahanan dia ho, kumadad iso kampung punganan da Imaus, tu batu mantad Jerusalem, sapi sususui zihot kokomoy di sabi-abi inangantakan. Dari di mama sa ziho mibos misusui kokomoy di, kokosup no dia hoy Jesus, pamanaw no do paimpahud dia ho. Akiba do nakatabon dia ho, do mengintutun di sido. Minabos isido do dia ho. Nunu o hal ngawi do pibasan dia zu da masok ko sa pipa panaw. Tod no jeho taduuk panghunggoy o pamoson dia. Dari songhun dia punganan do Cleopas o suminimba di sido. Mositi no do iziziaw po ituhun potindoy i Jerusalem iaw ko ho di nangantakan doy ho di pipia tadaw ng katahib. Nunungavi ino kadi sido na minuat. Sabi ko kamoy di Jesus the Nazareth kadi ho dos minimba. Ipina
patahang da isido na profeta tagazo maza di nga boss nangay man di sido da didumbangan na kinaingan di sababituhon ingkwo mohingan padri ngawi ibuan ngawi dagay da pinapatak di sido da ukumon da kapatazon pinapapapak di sido da di salib kansanan no pada dagay nga da isido no da isong hun papagabas da Israel akon ko iitino duvo na tadaw do kinotohibo do mantad di kantakay vo kon tondu mantad tinimungan za do lokopot tigog dagay binugad siyo do doyho id kahabangan di osuvab pokozo montok na po daaw no iyum diho itinan guminuhi siyo do pinapoyho dagay do pinakikita siyo do tasab ipinapaintahang do pahimpasi isido vokon di tambahut za do minugad doyho id kabangan na kita diho miaga di nobos di tondungawi nga aw isiyo no kita di sido dadi minabos isido da diho bosuon kau ngawi katutuhun o sogoy ko zo da otumbazan di kepengiaan paimponu di profeta ngawi o kon ito ko nakasasi do i Kristus na po nakasay do i Kristus na po nga patut do mundo so pahay do paguhui do sumuang di kementugan daw dadi tinumpun mantad di Moses dan sabi di profeta ngawi pinapalati sido do diho di sengin susuat ngawi idibuk tabi tua ngawi ikokomoy di sido sendi di moso semok na di ziho di kampung ugadan diho ngamiaga koy pati hembusan di sido da mamanaw nga pagangay no diho isido do tumindoy miampay diho o sadop na di iti maluway na do tumuvong nga diho do minabos dali timpon na isido miampay diho diontok miampay isido diho da di damping di meja ta kanon ono na di sido iloti padang katahuad na dali kakibono di sido patunuzo no da diho kokab no mata diho katutunay no diho isido nga katagak na isido mantad to kita diho dadi pibos no di ziho do o kanina ko uminapuy da di suang ginavo dito di mama isido mo bos da dito da doyho idtalunalun pinapalati di buk tongabitwa da dito tumining kiza di ziho tulus guminuhi da Jerusalem no yum diho da doyho opadamisa da paintimong sangavian di kaluang ngawi diho iminabos da diho da tepat no katungagi Tuhan minintahang da di Simon tadi pasunudon no diho isusuzan diho kakamay dinantakan da di talunalon mingkway diho da nakatutun di sido di ontok di kapangakiban da loti iyabal tabasi di Tuhan Hazan do dia wa Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi dah ngawi kiba mai ti isohozo di sasau do ongo toko hozon di Benjamin Matanjang. Amitian po hozo di tinga tinodo di gundohing Justin Stimul. Nombono di klabauku tu auku o kito klabauku nombokono pengusukan aku. Ihon pohozo nga magyum kalabaw dati kang kuda
taga da ovian hiya hozo ko sida masam. Basida nung masam hidas dia pemgunaan da toko. Nung mizud bago, susah toko bago kya. Jadi tapi na nga viti hozo na patintangan toko na pokozo pakinangon toko pokozo nga alotian toko. Do ina pa isang ano da kalabaw nga susah ginabo di sida. Luwa ginabo daw. Tumongob di sida. Nakuha. Sebab natakakan na kalabaw. Amitia kalabaw na paditi nga kaupusan ka sa daw. Ina pagida muat di sida. Menghipot sida na magyum. Nombo na kalabaw ko ka. Nombo na kalabaw ko. Malatian to ko. Inkwa. Apumusaban itiya sangano na kalabaw diha. At pinay ko nga nung pinakinangongot ako, tapat na pinakinangongot ako, tiya abal tabasi na ba na diti? Amalatihan na to ko, panogi. Da inkano, apumusaban di dubo tuhon makikiya di Jesus. Alua ginaba diya ho, tumungob siya ho, aw kalati siya ho. Sebab opus siya di Tuhan Jesus, amuat di siya ho. Nombo na Tuhan Jesus diti. Nombo na sida. Aw kalati siya. Sebab nongo dia ho mantadi tandung abi do Jerusalem. Do natagak itinan di Jesus da mantad hobong. Abi panagi iyo pada miso ngaw kalati. Aw siya kalati. Nombo na di Tuhan Jesus diti. Isay may minipanakaw da tinandaw diti ka. Aw kalati. Nasangyan na po do tinumano di Tuhan Jesus. Sangyan na po do pinatak di Tuhan Jesus iloti. Babaka di sida iloti. May pataka di ho iho pinatak di Tuhan Jesus iloti di ho. Kokab mata di ho. Nakalati di ho. Natutunan di hai Tuhan Jesus. Natumbazan siya. Dato tapat nakatungag na ituan Jesus. Ahom ko sa ako pamalatian ni tiya susuzan ni tiya tapos na yung ngawi. Nung intangan ko, tiya kalamazan na labayan na nabaditi. Kiba da kapambakan na lote panagi. I da ikaristi muntok da toko. Amitia ikaristi na po. Dahil nang na babakon pada iho lote na po nga patut na bakozong nga upondom da toko nagitiya kinantakan di nabazan inapoy manan itiya duba makikiya. Ino kasama di Jesus dahil talon-alon da may dahi in Emmaus. Patut da papayha da toko, papasaw da toko, da tapat nakatungag ituan Jesus, among kap da mata da toko sandi. Nakuha to binabak di Tuhan Jesus ilote. Nakuha to aw pinatak di sida na po da ilote. Aw taga da babakan nga kabasan gidati. Ya? May gati atiya ikaristi. Nakuha to babakan ni padai. Aw nang ko kabasa na babakan ni. Sebab ahom kasalati dak pamabakan na lote di tapi na ngawi. Sangyan na pada binabak di Tuhan Jesus ilote. Nga po paintahang sida. Papayha sida da toko da ingkwa isida da sasandi sida da minamabak da tinandaw. Pinakasaga isida da binabak da tinandaw. Da kaso da salib. Sebab da kinapang babakan nababak tinandaw am kabasa do patikidon kabagi o tinandi sida mentok saba bituhon sebab na kinapatazon di sida de kaso da salib isida na po nga kono po kono mentok da tuhon da Israel mentok saba bidatoko mentok do tuhon ngawi da pamagunaan saba bidatuhon da pamagunaan dite ino kamazon da kapamabakan na tinanday sida.
Amin kana. Doon sa tako panagi nga, hawan ni Tuhan Jesus, da tumanod di sida. Sebab, dahil kapasisan da tako, kiba da timpo, dahil namba da mumusaw tako sandi, magyum tako di Tuhan Jesus. Aw tako kalati, da namba isida, sangyan da sumambayang da tako, amiga ko sa da, aw di sida, o simba tiya, pagkinuan da tako. Amuat tako, namba ko na Tuhan Jesus, to aw mo kinangaw tiya, sambayang ko, aw na pagkinangaw tiya sambayang ko. Sangyan da kiba da kantakan aw sang kwabasi da kapasisan da tako, kiba da ti da, walis da tako, ipaganakan da tako, da mininupagun, ama tako kano da manay mo, amuat ako, nambahan Tuhan Jesus ti. Noko tu pinakasaga di sila tiya kinadaan ni tiya. Dantakan ni kubasisan na ako. So ngayon da kiba da biawduan da paganakan. So ngayon da aysa da kapisumpuban da paganakan. Aysa da kapigilalot yan da paganakan. Amuat ako panagi. Nambaw ka na Tuhan Jesus. Nambaw ka na ti. Nakuwabay ti. Tuing ka ti paganakan ko. Sangyan da awsang ko kaganap. Ako sinanda to ko sampit. Muat ako di Tuhan Jesus. Nambaw ka na Tuhan Jesus. Sa asaw na may pamahay na phone amaw kontok. Ka. Tapi dah ngabi. Tiabos sabi ito ada Tuhan na padabayan natin nga basi. Mantok na ko. Sebab miyaga di duwa makikiya di Tuhan Jesus. Iaw sangkwa kalati. Daw kinantakan ngabi di Jerusalem. Amsaw na pa diha nga dating kezadan na diha di Tuhan Jesus. Nga diha di Tuhan Jesus miyampay diha. Tu batu Jerusalem gisam sinado Emmaus Jerusalem tu batu. Nakuatukan ka pa na batu. Nakuatu tu na batu. Sebab iha na ba tu na pa diha nga kibada tanda tagazo mantak na toko. Tu tadaw da sa minggu am dahya Tuhan Jesus. Da may pahud mamanaw miyampay da toko. Toy moy sida da miyampay da toko. Tu sakramen ngawi da di eklesia da toko. Amiha ngawi sakramen diha, pupentang da toko, da kaginabahan di Tuhan, kabinsianan di Tuhan, montok da toko. Amina pagi, doit sambayang toko da bayan diti, manang katuod toko di Tuhan, sebab da boss sabi Tuhan di sida. Makana pa manang katuod toko di sida, sebab da kinapahintahangan di sida, da kaginabahan di sida, montok da toko diti, nga sumambayang toko. Habi pa ko sa da timpo diti. Ako toko kalati. Da kauzus do tiya pamunggunan toko da bayan diti. Tiya panginaman ngawi di apoy manan toko da bayan diti sebab na da COVID-19 kamay di. Nga sunong imadaing ka, patut toko da misa da ikatumbasan. Humansan toko di Tuhan Jesus. Sebab au insan ni sida da mininsud mantan da toko. Tumoy may sida da miyampay da toko. Makana pa kayo nga isambayang toko da bayan diti. Sumambayang toko panogi da manak na Tuhan Jesus. Da kabahan na da toko. Da mamanaw. Miyampay di sida. Dahil pindahan ng toko miyampay di sida. Da tutupat kalati toko. Da pangyaan ngabi di sida. Pangyaan ngabi da eklesia. Da tutupat na kano toko da mamalati. Da ano na pagkantakan na posisyon na toko nga kibada sabab da to susundi. Miyaga da boss da ulang puti. There's a reason for everything. Everything happens for reason. Jadi
Insan pagod taminay kong hawi. Manang katawa ko di Tuhan. Ada ko na di umay Tuhan. Tuna kasama ko na di sida. Dahiti sida na bahay na diti. Dahiti karisti. Dahiti boss tabi tuwa di sida. Semambayang teko ada ketunudan dan ketumbazan. Atumbazan zo da disa kinaingan itama tabakas. Mudah da tava nam tana dosa bebe konunu kita amau kita. Tumbazan zo da disa Tuhan Yesus Kristus itanak tentoy saon nanak di kinaingan. Nanak ditama napuguhos sa bebe umol kinaingan mantad kinaingan. Tanabaw mantad tanabaw, kiningan tutupot mantad kiningan tutupot, nanak okon ko tinodo, sumpimyon si miyampay di tama, maza di sido usabi abido na todo, muntok na toko tuhun ngavi, o muntok musizan na toko, suminan dati sido mantad surga, o maza di spiritu tabitua, nadadi tuhun na dihangay Mary, om nadadi da tuhun. Mentok sebab detoko dan akbapak dari salib dari sibo di Pontius Pilate. Nando saya sudah ada kapatazan om nahobong. Om timinungag bagu untuk ditadaw kumutahu. Idi ketunudan miampai di buk datang bitua. Meninsabati sudah dari surga. Om bidai kau dari abananan ditama. Bikot mai bagus sidoit kebentukan. Dema bisala disengimpas siam nangapatai. Om ko pemerintahan daw ay sumay ko puson. Tumbazan zo di Espiritu tabi itua, ituhan, imenak dok posison, imuzu mantan ditama om ditanak, imiampay ditama om ditanak, dosambaon om bentugan may, inak bos masa di profeta nabi. Tumbazan zo di Eklesia tabi itua, Katolik om Apostolik. Mga kunzo da isa pedsuan bentok di kepahiangan da dos ngapi om mandadanda zo da di ketunggangan di nangapatay om di kepasizon di pemugunan demikot. Amin. Kanus membayang da ditama da ketutun tako na da di Jesus da di kinobangan ngapi da tako idi pamanan sangabian kumada dayo idtana nakadandi da ketuhidan pipabasan. Kanono sumambayang miampay kutumbazan da namat da toko sumimba. Pamanaw no miampay dagay oy Tuhan. Pamanaw no miampay dagay oy Tuhan. Montok di Eklesia da toko. Da isang tipapa da toko Francis, Archbishop da toko John, Sabi Father, Deacon, Religious Ngavi, Om sabi abituhun Christian Katolik dan nombonopo do sumimba na dahil siho do kapamahavan do mengawang do tuhun ngawi do pamanan diho miaga di nimangan di Jesus do makinango id keginaban papalati di buk tebitwa mengungkap di lahan bazan do ketumbazan kanuna semambayang dari Tuhan. Pamanaw no miampay dagay oy Tuhan. Montok dabuan ngawi do pemagunan. Da kibana da hizab dan baguban do sabi-abi. Isanging kuasa do kepalintan. Do papatwidong di tanudan do sempemagunan. Iadang montok do pemagizan do kotos ngawi do pemagunan. Om pilotian dari pamenan papabu do kehidasan om ning kekotan no sabe bituhun om it kepintamangan diti kinaisanan pasohi kanono sumambayang dari Tuhan. Pamanaw no miampay dagay oy Tuhan. Montok da toko sangavian da okap na da mata da toko om muka kita di ketindapan tetepat di Kristus
Dadi kepungkiban de loti, om dadi kepetakan di sesaban, om onvaguvan ed spiritu. Kanono sumambayang dadi Tuhan. Pamanawno miampay dagay oy Tuhan. Muntok di pisangadan humaban di titulwa COVID-19, doi paganakan ngawi dadi timpo penginaman diti. Kano na da do mengimbago di pionitan do piginaban kepedulianan kepikaubangan ihizab do papabu do ningkokoton do pu do paganakan om nogi di sungkat tukan. Kanono sumambayang dadi Tuhan. Pamanawno miampay dagay oy Tuhan. Montok di tepi na ngabi datoko i osong hunan. Damiaga di duvo makikia day pamanan diho kumaid imaus. Do konsiko day piyambahutan tahom miampay di Kristus. Ingka na gida i osong hunan ngabi day i tumaboy da magyum da tambahut. Nakanon day ziho do kapiyambahutan di kilati miampay da tempinay ngavi i mamaduli. Kanono sumambayang dadi Tuhan. Pamanawno miampay dagay oy Tuhan. Kanono makitampung di tina datoko Sangti Maria, montok sabi abi diti pekinsyanan ngavi datoko, inang bos om i aw naging bos miampay sumambayang. Ave Maria, napuno ka da grasya, miampay diaw ikinaingan, bitua ka di tanga da sabi bitondo, o mabitua itu di tinano Jesus. Sangti Maria, tinada ikinaingan, pakinsianay skoy tuhun mabi mamidoso, na babainom tok jam na kapatazon sa. Amen. Kanaw sumambayang. Oy ama, sumambayang zikoy, da idi katumbazan dagay, Katolik. Aw na da kapanahob dagay, da kahabus mantad di lahan dagay, da manakadung da bakon, nga hobi da kapagawit dagay, da sumuang di lahan dagay, pakazan da di Kristus. Moy da magito tempuan sikoy no dida montok do konsikan bokon maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Azog ni Tuan kinaingan sa binangon. Tumasadok vos yan no nakatay mazika di lauti takon sa diyaw. Tuba di tanah kalajan hongan ngabi di tinaw tuhun. Duba di maiti mentok dagay di lauti dok posizon. Azok ni Tuhan kinaingan sa binangon. Tumasadok bos yan no nakatay mazika dihing anggur takon sa diyaw. Tuba di guvas anggur. Kalajan hongan ngabi di tinaw tuhun. Dumadi maiti di tinuman na kasinubanan sa.
Imang sembayang tu bidang ngawi, do ko bukan kum dia zungawi, atau menada di keningan tamat bekas. Toy mo nada di Tuhan, ikaw bukan doit hongondo, montok di kazan on kabuntungan dengan daw, montok kebosian do toko, di kebosian de sabi vi iglesia tu bitua daw. Toy mo Tuhan semambayang zikoy, titak ngawi di eklesiano, ton siko, tu nakapanak ko do sido do sabab montok ingka o konskan tagaza, manak panogi, do titak ngawi o bitonza, mamiuba na da do tuba kasanangan pentiambus, maza de Kristus Tuhan za. Amen. Tuhan miampai Deus, Umiampai sunduvano. pain sabata ginava ngawi Deus, Poin sabaton za iti ngawi do di Tuhan. kada manak dak panang ketodan ngawi do di Tuhan kinengan do toko. Patunod amotihit no iti. Toto pada ketunod ang matuhi diti kalajaza ko pamasanza. Dahil da sababi timpu da mangazo di Tuhan. Ngay diti timpu pangahib da sababi da membantu pokok zabago diaw untuk Kristus kahapasan za o nakapapak. Awinsan tumo di sida da papatak daw sendi mentok dagay nga mengemuhig dagay aw katotod makinsyan da sabab za da didumbangan no. Isido no ihubok pinahubok iaw na di apapatay po. Itananak kambing biri-biri nokot da insan. Imamamasi sa hinay ay sa kupuson. Itinapogi na hinguban miyampay kandasan da Paska, patitikid tana, patitikid tuhun da umuskaw koso idkazan no, ipakwasa ngawi pansurga miyampay tinumungan ngawi don tasab, humozo sa ngawian di hozo kapazan au mihopusan da kubantugan no, da masa mangazo ziho. Obitua ituhan kiningan, do kokosaan ngawi syurga. Tawan tana no pono do kabuntugan no, kazan idi takavaskoso. Azaw isido imiko dengan di Tuhan, kazan idi takavaskoso. Tatapat na bituwa kay Tuhan, ito po na sabi kami Tuhan. Ito na po gida di zona na bituwa ititak nga bis mambayang sikoy. Mazada pasanat di Espiritu no, da ditingavi miya kabahubaw mato. May dada di da itingavi naman tok dagay, di tinan amza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpudan iman patubusoy sido, nasagakon sa da siminuang da kondasan daw. Minanganu sido daloti, o minanak daw po ng katawanan ngavi. Binangakim di ang pinapatak di doon makikii ang amin daw mos. Onway ti, sababi ko, ang pangakan na. Diti. Tuwi tinay-tinan ko, ipatakan may montok Diyoso. Ilahan megadi untuk nupungoy makan min susudup. Nano disdes saban. Minsan po na minanak daw ko po ng katawadan ngavi. Pinatak disido i da makikii ang ngavi daw mos bos. Ono iti sababi ko ang panginom naman tad diti. Tu iti na saban ni Zako. Iza di batas kavago may sa kupuson. Ipatunguan may mantok Diyoso mantok tagumo. Mantok ni kapahiyangan na daw sa ngavi. May na itidadikan naman dago. Ikatapatan taham lati do ketumbasan. Mapabal zikoy do kinapatazon no oy Tuhan, umpapatahang do kinatunggagan no, gisom mikot ko vago. Iti na po ang ginamasus kay malamay, di kan naman di kinapatazan ng kintungagan daw. Batakan sa diyaw Tuhan, iloti do po season, o bisasaban ng pumasizan, manakdak po ng katawanan ngavi, doon ang gitansi ko diyaw na kapadan na dumbangan no, o manampuan na diyaw. O duka sa kada sumambayang, damagi na ditinanam sa di Kristus, o timong sa kanadadad iso, mazari Espiritu tabitua. O na may Tuhan, Ecclesia, Ecclesiano,
poin tongkop it buat tongkop di pemagunan. Mubita na sida dari kepenuhan na tawad sa kaday. Sangabihan miya pa di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi de Father ngapi. Ano mo na kita pinangapi Dagay? Inang ako na pinikahan sa nani katungagan, sabi amin napatay di kusyanan no. Tayo mo na ziho din na vada vos no. Kusyanan Dagay sabi abis mambayang sikoy, damiampay di hahangay tabitua Mary tinadik na ingan, Sancto Joseph, Salvador Sido, miampay di apostol tang bitua, sabi abis Sancti, inakapapon sa kaudiaw di po ampus di umulan ngavi, kanus ka na dari kuvosyan, na dumadi na sampit mungkus ngavi da kumposisan selajul, ang mga azo mambantuk diaw, maza di tanak no Jesus Christus. Baza di sido, miampay di sido, di sido, o ikiningan tamatabakas. Ini kepisan di Espiritu tabi itua, sabi bikabantugan ng pantangan nga diaw no, montok sa hinay ay sokopuson. Amen. Dadi penuh di mamasiam na ugma sadak pengyaan pain kinaingan, kata masukay na mabos. Tamaza di surga, bituano ngano, bikot o kumalintano, isabno o iman di tanah, miaga ding kanay di surga. Tako na kay natanaw niti, loti za tasas nga daw, ampoh yung lozikoy dahas sa ngabi na kay, miaga dagay na papuhyong di santab mamuhasa mabandagay. Amakadas ko vito do'y kembasitan, nga pagabaso sikoy na mantad talat. Pagabaso sikoy Tuhan sumambayang sikoy, damantad patitikid talat. Katakuad na damanak do pibabasan ni tadaw nga vidagay, damaza di sa kadada kosyanan no, panggabas si kanada tumay mo damantad doso, ang pintampasi mantad sa pabikosan ginavo, Damasus kay paingandad, di kansanan na bituhan, di kay katan, di mamamasi sa Jesus Kristus. Tui kapamalintan, ikwasa, may kabuntugan no po nga diyaw, da babae no sahihinait. O Tuhan Jesus Kristus, si minabos di apostle nga bino, pibabasan din po nun ko diyazo, pibabasan ko takon ko diyazo. Kadentong, da dos nga bidagay, nga da di katumbazan di eklisya no. Ang katahuad na damanak do sida, da pibabasan ng pisan, ikatunudan may ambahizap no, imamama siya mamalinta montok sa hihinain ay sa kapuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan may ambay Diyos utamay mo, Miyampay sunduvan no. kana magitatak di tanda da pibabasan. Oy domba di kinaingan, mangidu koy di doso nga vide pamagunan, ko siya nay dagay. Oy domba di kinaingan, mangidu ko di doso nga vide pamagunan, ko siya nay dagay. Oy domba di kinaingan, mangidu ko di doso nga vide pamagunan, anuay zikoy do pibabasan. Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sida, mangidu di dos nga vide pamagunan, abituan ay santap oho dan makan bensa sedap di domba. Oy Tuhan, azami padan patut ko na sumusulita ako. Bosan ko bos, besan ako.
Kano sumambayang. Intong miyampay tinahuad kabosyan na Tuhun nga vino ay Tuhan. Ang panak no sumambayang sikoy. Daw santob di na kon sikoy ko daw mangimbago maza da mistrium nga vislajol. Kano na da idton si diho di kabantugan aw abuntung da di katungagan. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan, miyampay Diyoso, Miyampay sunduvano. tiduko ko no, montok di balakat. I kinaingan, i maza di kinatungagan di tanak tuntoy son nanak daw. Don si ko da papatak da Diyoso di tak da penebusan am da kagampisan. Manak na da Diyoso da kanasan maza da balakat daw. Amen. Isida na da, idisa da kalajak penembusan, dan ako tayo mo kau ditak da kagabasan ay sa kupuson. Mamanade na da Diyosu, da tumungkus da tungkus lajol. Amen. Miziyazu na da, inang katungag no, miyampay di Kristus, kapadsuan maza da katumbazan, maza da mamamasi, kalalahan na tatapot na didititana, kosampu na da miyampay di sido, di tanah uhian da surga. Amen. Ibalakat, di kiningan tabakas kozo, itama, amitanak, espiritu tabitua, sumandat na dado Diyosu, tumimpon miyampay Diyosu sa hihinait. Amen. Ugad no, pabala no, iabal tabasi di Tuhan. Otohwadan dari kiningan.